Near Asante Mantam Emo, a Maniboy Fio Eto Ja and say, NDC Amanyuko na watch every year, or the unity work as so, Nina and so more de peck a year and ma, Amma or Mampainda that John Dramani Mahama, how about ye babetry Emo. National Democratic Congress NDC amanyuko no aye enkabomu nantie ewo Asante Akyem North abato mpesua so ni nyina ne se wode bontoa atwenipa se wobeto aba edi ama won December bosome abato no emu na ekuo no edwom treni wa Asante Mantemu Ora Augustus na Akwesi Andrews na ejina wanamu akasa ye wode to Ghana fo nyina nimu se December so na wakoto aba wontoma NDC MPP amayuko no ene omusa Infie na utu se boshe akese omushe ina no omo ntumi endi so enti ehu ayeden aso mumu a onbese omusa akeka ensem na dia meka che Asante manfo se eye MPsa ewo ha no omafo omo nomum enso onim se okopeni sika eba no ode be winning prime minister na ye kan say wabeye MP but afi ye be tso mo say omo go choose ka mo de be parliamentary candidate omo anto abane nye de mo na scan ba o de eye impuntu ama oman no ama ebiaka Asante Akyem ana ye hwe nipa no esuban a oda ne edi ache omo a omudi omo so no ana ye de age akonwa no say wo hwe MP a otisu ya ebu a efre ni bu onfa ma Asante Akyem no before ye nua Sula omoyi no owo ahodrase owo tema amanipa nti omo hwe sai ade no so na omo fa hwe excellency John Dramani Mahama esu ene ne ban ne yemfanto aba emayen nipa a wo prim na hyebedwa adwa e NDC di mu wo Asante Akyem North abato mpesua so ene Alhaj Adams Sule Yusuf okasa kire mu se wode asomdwe enkabomu ni mpuntuo na eba me wo noma me nsa me gina so ama Asante Akyem North fo ba ko e asomdwe de tosu mienu eye nkabomu se nyankabomu wi a na de mpuntu aden abreye nti misra Asante Akyem North fo nyina se omo pagya me na me kwa me ba besom